Na gabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Ki khubor bam ta kasngi. U MDC kanong po ba balajit rani ulawan ra ya kamat jing kren hagador bartlang HKHADC halor gajing berngem pakhang surong kasengkat kumba Suraksha Parishad KSP lada omsha bande niami ki pat Hindu hakram mau jimbun kabadan hamau sindram. UMDC kanong po habayata ya ketika mat 0 hour jing berngem kishit niam Hindu ya kakram mau jimbun ya kabala kershan dong ba. Ida Starwell Khan nong yalam kalyang persha baru ba PNCM baru ba Mitchell Wankar MDC Kalaban. Haba penpau pakari India kadi kari balai luit bande niam uba titos laong ngam persha ya kanu-kanu ke jingle niam hendai kani ke krem kamde ke jakale niam bat kamdon kanu-kanu ke sakhi sabun ba kani ke krem kade balale niam da kirungit Hindu da kispas nem kumbalakam kani keseng ngide ban penram jur ya kani ke jing berngem keseng Hindu ngide ban krenshai ha kani kesngi ba kani ke krem kadon ha ke jaka ka badang hap hapo ka khirnet ba hindriu bar kadai ke jaka balari bat sumar da ke dorbar shnong mausenram laong uba titas na kaliang UCEM ke KHADC ba penya singsim ula pentip baka council kala penskem ya ka rai jong ka dorbar shnong mausenram banum sha satya ya kanu-kanu ke jingle niam hapo ka krem mau jimbun uba penyaj ula pentip ya kene haba jubab ya ka 0 hour notice bala wanra do MDC ka nongpo ba bala jit rani halor ka jing berngem pakhang surok ka sengkat kumba laong da ka Suraksha Parishad KSP lada omsha bande niami ki pat Hindu hakram mau jimbun kabadon hamau sindram haba persha ke jing berngem ka seng KSP uba penyaj ulaong bagani kamat kwa le niam hakram mau jimbun kadang don hapo ka jing bishar ka ying kashiri Meghalaya High Court bar ka ying kashiri ru kala de ban batha ka office deputy commissioner DC banthau da ka committee ban pinbet ya kani ka kam ka jing berngem ka KSP kalong persha ka hukum ke yang kashiri lane contempt of court bar kane ka long be an namar ka jing berngem jengki kala ban wanra ka jing yakin at hapreng ki pai ba ka Meghalaya bat Assam lada sha pakhang surong ong uba penyat habashim benta ka 0 hour notice unong yalam kalyang persha ba titos W Khan ula ong ba ka district council kade bantho syakatnat home ministry halor ke jing berngem ka seng Hindu ban pakhang surong lada omsha ban wande niam hapo ka krem mau jimbun Uloong bagani ke jing berngem kamdei tang ke jing sha berngem ke sarkar jilla hendai kadai ke jing berngem lang ya ka dorbar shnong bat ka hima ka mausenram ka KHADC bat ki pat ba nong shang shnong ka Meghalaya baro kawai I agree no the wrong one right before our discussion under the rule 60C. Mr. Chairman, Swabangan Keren Dewan Pemerintah Unung naman sinta Mengawa mo ada siang ada di mga bani banu pinanigamusyan dan rin naman pagkagus kamsya yan ang banu nahapan pa mo duwe te nakaray kamnong reservasyon ni guru lahat pada Singapore di luar in Amerika mo jelas long issue keep in mind say with the decision not right amendment Mr. Chairman, na keren yang motion dan mesin bersokia. Abang ini haki lat pakai kubur. Kalau ini isu kembali kepada mendin, lagi isu kepada kami katu bani kubur, kumbacut pendemau kepada kubur kepada kita kirimet Hindu. Bila dan dia berjumpa bantuannya pilgrim, angkia kok mau semua ada sekarang yang om pilgrim mau jemput. Berong tip kumki kun kasih hara, bagani ketika wing pilgrim itu ditelat. Jadi ketika jumpa
Kabapau na mo sa mga sumram. Hakabudan umau ubaphala. Lingkot yang dikatakan labi la sumar lapek dari semua sebab lingkot kehiman hakabar develop itu katakan berlayu ini skill boker let's say nanti terat sokar kemudian tourism arts and culture lagi ini ban penjagaan katakan ini ban peluang yang akan dirasakan menilai mereka kolektif ketika cuma kadang yang kau mau pelan ubah lawan tu di rumah Hindu Syak yang ada menurut kenhun ngenya dan bagi suku bagi kenhun yang tidak lebih cakap menilai dari kisah Syak dari India adalah Syak ya baru bagaimana lain Katun kejengit ini. Di Kristen kita lagi yang mana? Di Hindu kita lagi mana? Haka bagi bu kita lagi jadi bagi lah mana? Dan mereka belum kalau bahagi ini bikin dia benar, kita ledap. Kalau tuan kejengki wen, halo kita isu. Awak nak kalian kesenang yang aku beli kepang, yang ada orang kesenang mau seberang orang Syriah. Haka buat kalau tuan kejengki mu, kejengki ini. Bantuan jubor, akan dizakar bantuan pelong kita dizakar menilai. Nah kalian jom kesenong lah, wandu sejauh council, lawari kenduri siam, di siam berkumpul, ban ya keren kalau kita bentang, ban ke jinglong try yang dizakar kedai ada berusung. Kalau ai sentuh tak jing berngam. Ya sarkar jelas itu. Apa kebernian ni sarkar? Namun kebernian tu, yang ni wei nong sosnong jangan ni jelas. Kebernian ni kesnong. But kebernian tu, what lagi kita sikong? Bagaimana kesnong kehima, pihak aku ukur sam, John kakasi atau nama sikong. Jadi kita cakap aku kesidiu dia. Naso pengerak yang kemat kalau mbak kum kajusik kongsi, kepada dia kelas dia, kanori kenonda, kayak kerul kejungi pak, habis dia begitu. Kemat kalau bangin ya dan kelam kejungi klik, bangin dalam kejungi klik, halo ketika kisah punya, gimana bertong datang beserta jelas klik ini. Henry Krishna lima bakari bakajak kiri berapa? Jadi manusia ni kita kiri, hum kini dijadikan berngam. Kalau aku lagi terik, lasi mandi, aku lagi terik, dan dalam kita kecil pakan berdi angke puasa. Masuk ini kalau serius, ni apa yang perhat? Ramai begini. Kun kikat tu ni gaya. Dibangi on tu ide kita dongnya dah. Jangan kendor siap. Wanra bun kendor kendam. Bat kalaru ban pli ti wei pat kendor tu. Bagi dia lek ma. Bat tidak demi bujungi nak puas tu. Kena gaji pli buat. Bangilong dia tak demi keberit. Bangilong dia tak demi keberit pat. Bagi ni hebat, tiba bagi lakukan benda ahima masalah. Dengan semua pengantar, ya baru hima bagi dia benda yang terlilang. Nikmat, ya baru kita nikmat, dia benda yang terlilang. Baru kita nuan saya malam, kacau ini berapa? Dia benda yang terlilang halal. Maknanya nak kuas, ini syok tak ada, ini syok ini sah hari ini jom, tak ada lagi syok sih. Ini nundar jenis syok ada orang kali. Yang pertama, bisa kami kecil yang kecuali kalau sedang nado, kada kispas nama. Kumno gilakan kung siya kata
Berong ba lawan balik yang akan dikatakan daki spas na. Makuan ban siya nagigitubuan penrami na di ang tutuwi beliau. Buong ba kerteng mau surah. Hana dari kerteng babakla ang mau surah dengan ang maura. Nado-nado punto kerteng kasi ang mau surah dengan ang maura. Atau disiplinan kan? Mana ba ay kerteng ni Vishnu? Mana ba itu ni Vishnu? Itu na district council. Hamzah ni itu sampai district council na 1952. Mau na do bangyo ay district council. Banong ba kasnong o suram na himam o suram. Kadi kata kasnong ba kerteng maura. Kadi ba siyempre ni ba? Kung nung gawin ko yung pinhun sa yung katsubang ni. Tango yung pinhun sa yung kandang ni. Pemaham. Ada Ustaz Sulaiman na bisa kok mengubah lagi kan muk syakmat jadi bisa lagi pura kumbrakan daw nulan dunia ngete banu iya di bakung kini kisah kata kaskan ke beratan ke tatumba diwaksya parisha nega KSP kepada Assam Base Organization kebabu ya ke ultimatum ya ke sorkar Meghalaya ban ayat bagin Malaysia po mo jumbo naglan jonga bagin ang bawa na tuway ni snowlingo ba nagalan gani ka KSP kan super bor kan basuthu ya ka lenti ka nongrim jung ka kaw nama ini subjek di kamresu subjek kedai aku nak minta jungi kita mikmat dan kita serta pendidik oh ada di nomor di nasional kita tahu baru kan mau senram dari imam ta dari ba ini kisitian no kisitian Indonesia katumba surga periset dari dari pusat jomor di badan hari ini lah Islam kaba kiriu me Hindu nang Islam mga kano ipor kibalalin yo atong ina niya kiti sikret Islam ni Hindu di kami ko Islam kisah yang pilgrim itu semua itu ham apor juga ni tekan sang kawan kaji kampra yang mereka kram pun mau coba jadi ko mau kaya ko nga ko ang stress ni ko nila dari mangi hakam sisi jo nga hakam satu ni deti har buat jo awak menjesai kadang kawai ke mandir nanti kalau kita lihat di barat kai mandir ki bakil ai kita sistem begini di sistem hidup yo ejaka ki pen kelas ni kita ya ai kita ka mahadap pula kabamut halatin nepali kabamut kawak jo mahadap Dahulu kita keluar kita ni dan sana ni iba dan kamu nak untuk berpanjat, tapi dan kita ni ki patah dari beli. Hari itu solusi menang ni hangi muda bayar kerja namar bakam hak atau usam jam di dalam nasional. Kahak atau forest area kila yo kan extend ni kerja anta, bak kila nasional dari asrap. Hak bagi beliau di wan nabar keleng, ki beliau di pengini tu tahu, ki wan maksang tu. But dalam sen hari ini sedang di balai, jinya hamko berjelasok, jinya keluar, bunsi kawan kita juga. Andai kau solusi kalau enggak, nak yang kita bersama mau sakit nak ho, saya kita authority berbiar. Andai mana ni? Tinggi tiang bahasa. Itu yang saya, yang kami katakan tuan kepada yang Muslim, kepada kita orang juga. Dan ini kisahnya tinggi tiang bayu yang bercakap, masyarakat penuh bercakap, pencok asram, penuh sakmir itu aktivisti, bah yang capture yang bercakap. Dari projek kalau kami, bahkan semua nama, nomor kali kasih kepada pencik pula sudah. But hanya tu ini kita yang Hindu apa kilap kita tidak pelak
manipulate. They can also run the away the Ginusa, but when you pet Martini, on time need no map, and they exactly walk away. But the shipping is a car, but it's important to make MDC of Colombo, Lawana, ketika 0 hour notice. Ketika Rule 60C. But before our notice, ketika Rule 60C. Alright, Rule kedua ini, numbers menolak pensiun kita. So you have as you look at the rule at the come cover one about amendment application the rules that we need. The now I believe the department of that generation tabaro application before all of this. Ke jingwara ye kani kalau dan jing ni kubor apa way nanti lah ai kubor bahkan jika pinkun sheetnya hidup termasuk buka KSP laai limbah pakai kubur kajibangnya balada usha ia kini kajilnya pakai kuat masukkan kajibul ia kajibul lekna hidup bahkan sekarang ia kata dia akan jelang pemarhab pemberian. Kali ini kepada kamu Mr. Chambersa yang menyerahkan pokoknya nomor ketika mat kebangsaan, buat kami ke jinjia keberangkatan, kalau ada jinjia berham, kartu kami buat, jadi begitu dimaki lat atas kubur lebih beraction kami ikut ketika, kemudian di hari ini pun saya beli kepamu di Indonesia Baru. Nadu iba just salurkan, nata iba PNC, iba PM Lanam, iba Martin Mungkin, iba Masyaallah. Baru kita akan nikah buat di lampau yang Sofia, lampau yang Kikli, baku members yang District Council, ngidai bangkiran AA harap kini kereta. But kalian syampai kumlakan di ilmu ini, berarti yang kedua pasien Muslim kelawan banyak induk tadi ini. But nak kalian jumi mulai kejingkeshan kebapura, yang karai jom kedua pasien manusia yang kinu kikun yang berwan hati buat ojibul. Kebaapa nak kalian jumi isutu maupun ke district council kadang berkis kepada rakyat ko keyin bisa berdoa juga bila handphone kebelatih tu kata kayaklah versus the state government and 7 others hak case number writ petition CWPC number asfatnya pusan jomnu senam arja pusat. Wadhana kata kes kebalai pun hapdeng di shitnya Hindu makasir pengkliar but nyomut la perno parti lan ya kidor persno te hingga ya kes council friendship la perno parti ke ekba niki nakalian ka jingshim kya joka megla haikut habaide kini kebentar ke High Court kala pass sebuah order constitute yang kata ke komiti nak kalian ke Deputy Commissioner's Office. Kemudian create the DC but the official nak Deputy Commissioner's Office berkenal nasional. But kini ke komiti kan dia berkat berwengi ke GPA kepada nanti. Kata di sini tak. But kaya kami akan minta hanya kini kecingnya shim kabu joki kibriu ban berniam resip yang kecelah bagi kari bahawe. Kini asal bang ide bershimnya ke state government di bawah police department kini bershimnya di kibriu.
Wakum kini kijingan kanan dari bandar shoot Malaysia. But habang ipay yang kejinglong terpang jokali kejungi. Laga nisyam yang kejingan jongki kasih kejungi, apa kasih. Tindak lalu kejingan dari segi missionary laga nisyam aspas nam iladal. Tindak senam. Jadi ipay yang kibabun kijingnya tu khana. His spot in Sunway, la Ibon ini ke council Muslim kan spot satu ar. Pemila bersenaan dalam penyadaya nanti. Rumah Hindu kibar pulang yang ketika cakap pun kawin yang cakap ban mandi. Nah kalian menjadi pun ke council abang ipet yang kejulong terpang jom baca Hindu ini hakapat Hindu bersiap nilong terai di mangit. Kemudian orang yang merayakan Hindu ini. Kemudian kau yang jinsuknya pun ke council di berapa way. But nasuban kintu nimba kilat atay keluar ini dalam di Shillong Times, Media House dalam Kuwait. Nasuban dong bagai jimbenang jadi kikimbun yang Hindu kebakar ke KSP ke akar yang ke content of good. Nama kami kakam kadang-kadang apa kajimpen jom kami kaya haikut pada dulu. Dengan semua bankin tu yang kami kaya haikut, bansin kia segi content of good. Nak ini kibriu kinam desu bansin kabu yang kajimlong jipan jom kakam hanti. Nah dalam kumni kamera yang kajimkulman bat kajim bonsai haka jelar kaya pakibepa. Kani kan kita syukur bah habedi kita. But nakala majuni ka bakadro bakum ka council but kan executive committee ngasmo ba nipriskan yake ka right to leadership ngakilmau di bapian CM ko badanlong di CM kapre di nakalo inapriskan ba nipriskan yaka right to badorashno mosna kata ka right kalong badam sya yakinu ikilbunyam Manwan penolong cakap manible hampir buat keren mau jemput. Kata ke jungi ke baladat, bat mentang siru kum kayen asroba ni menjur dan kata ke jungi kalai bagi nak penskam ya kajing kesyan ke jungi ya kador rasno mosim barang hampir habis di kap. Tetang lagi